Nshuti bakunzi mudukurikiye kuri Lifestyle Entertainment, mbahaye ikaze muri kino kiganiro. Kuri kamera ndi Inosa niyo ngabo nkuko bisanzwe. Kiganiro murakimenyereye ni cya kindi tujya tubagezaho cyangwa tubategurira mu bihe bigiye bitandukanye. Ni ukuri kwawe. Ukuri kwawe ni ikiganiro dutumiramo abantu bagiye batandukanye bafite icyo badusangiza ku bigenda bivugwa cyangwa mu bituzengurutse impande n'impande. Ubushize hari ikiganiro twabateguriye kivuga ko cya 10 kimenyerewe kivugwaho impaka zigiye zitandukanye. Muri mwe harabatanze za komanteri hasi mugaragaza kubivugaho byinshi mudusaba ko twazabagarurira Ange-Michel wakiduhaye ubushize kugira ngo tubashe kumubabariza bimwe mu bibazo abashe kubibasubiza. Twarabibemereye uyu munsi twifuje kuba twamutumira kugira agire bimwe yagarukaho, ariko ni mu bundi buryo ari buze kubigarukaho. Twifuje rero gutumira undi mu pasiteri bamwita Baho, nawe ubushize twagiranye ikiganiro kuri topike nayo yakunzwe kandi n'uyu munsi beshi mu kiyikurikira. Nawe twamuhamagaye nk'umupasitori kugira ngo abashe kuba hamwe na Ange-Michel tubabaze kuri iki kigira 10. Nawe yarebye video avuga uko abibona, nka kwa kundi tumaze misi tubabwira buri keshe tugenda tugarukaho ko igihe cyose ugize ikibazo kuri k'umuntu yavuze ko nawe utwandikira ukadusaba yuko twaguhamagara kugira ngo sharinge cyangwa uhereze abandi badukurikirana. Nawe rero yadusabye ko yifuza guhura nawe kugira ngo agaragaze ukuri kwe ndetse banabisangirire hamwe. Twarabahuje rero uyu munsi nibo tugiye kuganira nabo. N'abatindiye reka tubakire muri studio za Lifestyle Entertainment. Ahasigaye na hanyu ho gukurikira no kuza komanta nk'ubisanzwe kandi murabasha kwigiramo byinshi. Nibaza ko hari icyo byabazabamarira mu buzima. Nguhaye ikaze. Nguhaye ikaze Pastor Ange. Urakoze kunyakira. Uyu ni Pastor Ange-Michel mwamukurikiye mu kiganiro cy'ubushize aho yatugejejeho icya 10 yuko atari ihame ahubwo ari igikorwa umuntu akorana n'umutima ukunze n'ubushake, ko nta gutoteza umuntu no kumubwira ibyanditswe byinshi by'imirongo bimuhahamura. Ikiganiro nibaza yuko abadukurikira cyarabashimishije badusaba kongera kubahamagara, ariko uyu munsi twabahamagaye kugira ngo noneho mwongere mumere nk'abasubiramo neza kugira ngo ibiryoshe bihora bisangirwa n'abandi. Ariko haje kuvamo umwe mu bakunzi badukurikira twagiranye nawe ikiganiro, aza no kureba ikiganiro nawe wakoze, aza kugira amatsiko ati uwo mupasitori yigisha ko icya 10 itari itegeko ahubwo ari umutima nama w'umuntu ukwiye gukurikizwa. Nkeneye guhura nawe, hari byinshi twabasha kuganira abadukurikiye bakabasha kubyungukiramo. Yego ndanezerewe cyane mu Kinyarwanda mvuga ngo ndishimye kubona natuwe iteka ni iteka mu Kirundi ko tuvyita iteka cyo kushobora gusubira gutumirwa kugira nze kubandanya nishura ibibazo. Naje nabonye ibibazo hari ibyo nagerageje kwishura, bamwe nk'abaha inyigisho zindi nigishije kugira ngo bashobore kuziraba, kandi nabonye ko benshi byabafashije. Hari n'abasigaranye ibibazo nabonye bandi. Nditeze ko no mugoroba cyangwa no munsi vaye naho umuntu aherereye ku isi tuza gushobora twena mwene data John ariwe Baho tuza gushobora kugira icyo dufashije mu Kristo. Intumbero yacu no gufasha bene data. Uretse kumenya iryo zina ko ari John Baho nkuko twakubwiye, ufite amatsiko kumubona? Mfite amatsiko kumubona, namubonye. Uriteguye bihagije kuko agiye kubaza ibibazo byinshi ku mpamvu ko utemera icya 10 kandi
cyanditswe muri Bibiliya Oh, kandi nawe uyemera uyikoresha. turaza no kuraba Bibiliya ikivuga Urakoze, cyane urakoze. Inshuti bakunzi mudukurikiye, mbibutse ko kuri kamera buri gihe misi yose ndi Inosa niyo ngabo. Turi mu mwaka mushya wa 2021 kubavuga ikirundi nako bavuga kinyarwanda, mu mwaka wa 2021. Ni mu kwezi kwa mbere rero, nibaza ko turi ku itariki ya 2. Turimo turatangira twinjira mu kwezi hagati, ariko nyuma ya kamera reka mpamagara undi mutumigwa wacu kuri uyu munsi ko yabasha kwigira bugufi akaza mu kiganiro nawene. Ngo haye ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Karibu sana. Asante. Amakuru y'imisi nabyita ko ari imisi nubwo twaherukana bitari kure cyane, ariko umwaka warashize, ni mu mwaka watambutse. Ni umwaka ushize. Mu mwaka rero mushasha wa 2021 cyangwa 2021 wawuriye gute, wawinjiye mu gute? Twahuriye neza. Uyu nguyu tubutangiye neza. Umwama twishimiye kandi n'umwuka wera tunezerewe. Okay. Yego. Ku ruhande mfite umutumigo wacu wundi, nibaza ko mwamusanga muziranye cyangwa murebye mu mavideo wajya akora anyura kuri lifestyle entertainment mu kiganiro kuri kwawe. Ntabwo ari ubwa mbere. Ni ubwa mbere. Ni ubwa mbere mubonye ndetse kuri ya mavideo. Mbonye pastor ariko najyaga mukurikirana ku social media ze. Hanyuma ndanezerewe cyane kugirirwa ubuntu bwo kuhura nawe kandi nawe Imana igumugisha kubw'akazi ukora. Urakoze. Nshuti bakunzi, ngaba batumigwa bacu murababonye muri studio za Lifestyle Entertainment. Ikiganiro rero ni ukuri kwawe. Ntabwo tugaruka ngo duce imanza zindi, buri muntu wese afite uko yizera nuko ashobora kuyobora ibintu mu bitewe nuko abyumvamo. Namwe muri commentaire murandika kandi nimwifuza ko tubasaba ko muza muri studio mugahura na bamwe batanga ibiganiro, bizaba byiza ko mwatera intambwe mukahaza. Ariko mutanahaje murandika nk'ibisanzwe, bagenda banabasubiza muri za commentaire mugenda mwandika, mwanashaka nibirenzeho mukagirana n'ubundi busabane bwose bwatuma mugira ivyo mumenya. Amazina bayabibwiye, ariko mbere yuko twinjira hagati mu kiganiro mbibutse yuko topic tugiye kuganiraho kuri uyu munsi ni Icacumi. Cyateje impaka kandi namwe mu miryango naho mutemera mu masengero zanyu musanzwe muzi yuko kitavugwaho rumwe na bamwe cyangwa abandi. Kuri uyu munsi rero tubagaruye ari Pastor Baho cyangwa Ange nk'impuguke muri bya Bibiliya cyangwa bafite imirimo basanganywe kugeza igihe atari umwaka umwe, niko nabyibaza bamaze igihe kinini babikora, bafite mu bushakashatsi bwinshi. Bari baze rero kudusigira byinshi kugira ngo tubashe kumenya icyo twakora hagati aho. Ndabakiriye mwese nanone muri rusange. Karibu mu kiganiro ukuri kwawe. Urakoze cyane. Umuvandimwe hano Baho amaze kumva ikiganiro wakoze ubushize kivuga yuko Icacumi atari hame kugitanga, ahubwo ari umutima nama, umwuka wera kwiye kubwiriza umuntu icyo gukora akanagikora. Baho yaravuze ati ibi ntabwo bishoboka. Ati uyu muntu anyuranya na Bibiliya. Ati icyaba cyiza nuko twaganira abadukurikiye bagahitamo. Turamuhamagara rero turamuhuza, mwahuye kuri scene za kamera na studio za Lifestyle Entertainment muri kiganiro kuri kwawe, aho umuntu wese ashobora gusharinga ukuri kwe kw'ibyo abona. Mereye kuri wewe Ange, icyo wigishije ubushize yaracyumvishe, turagaruka kuri bya bindi cya Icacumi ushingira kuki, mbigarukeho nubwo twabigarutseho kuri yongera byumve impamvu
imyemerere yawe aho ihagaze no kuntu ikomeye ushingira kucyo uvuga yuko icya-10 kitari ihame ku mukristo. no kuvuza ihame kuvuga itegeko no kuvuga ko atari itegeko ari umutima nama ariko muvandimwe hano aravuga ati nyamara wewe urebyibesha Bibiliya uri kurayikotinga nabi ahubwo ni itegeko ukiraho wamubwira iki? oya amfite urakubwambye nashaka gushima Imana ko ndonse akakaryo ko ushobora kuronka undi mwene data atavyumva nkanje kuko arafise nawe abaserukira afite burya abantu bitahura nkawe nabesha ahubwo benshi ahubwo nibaza ko ari benshi gusumba ababitara nko kugenda bitahura rero numunezero nka mwene data ko dushobora guhura uko nditeze yuko no munsi tuzakoresha ijambo ry'Imana ryo igitabo c'Imana Bibiliya co nyene kidufashe gusobanura apana ibyo niyumvira canke we yoba yumvira ico Bibiliya ivuga. Rero numva ico kintu ca mbere ntabura uhavana ikintu gishasha ico ndaciteze. Hama ica kabiri nuko wambajije ikibazo uti ushigikira kuki? Shigikira kuri Bibiliya. Mu nyigisho iheruka naravyigishije. Numva ni nyigisho amaze isaha sinovuga ibintu byose mukamvunaguye ngerageje kugira incamake. Twarabonye yuko Aburahamu atatanze icya-10 aho benshi bakunda guhagarara. Twarasomye n'imirongo. Ntiyatanze kigira 10 ari itegeko ahawe. Join point number 1. Ica kabiri ntiyatanze kigira 10 mu bintu atunze. Yagitanze mu bintu avuye kunyaga kugwa yaravuye kugwana ibintu yagarukanye nivyo yatanzemo. Ica gatatu Aburahamu ntiyagize umugenzo tumwe tubona yuko yawutanze kuko amategeko ntihere bwatangwa. Iyo muza amategeko najye amategeko Imana yahaye Mose. Hama ica kabiri ikindi gikurikirana novuga Yakobo no beshe bagarukana. Yakobo nawe yagitanze bivuye mu mutima. Nta tegeko nta hame nko bavuze mu Kinyarwanda ryari hejuru y'umutwe wiwe ngo utabitanze ngo uragowe. Ngo utabitanze ngo uri kumuvumo nkuko tubona benshi bavyigisha no munsi. So Yakobo yabikoze bivuye mu mutima arongowe nuko yabonye kugira neza kw'Imana arabikora. Yakobo na Aburahamu rero ntituhagaruka ko ngo tugume tugira abantu mudatanze muragowe. Tugiye mu mategeko ya Mose naho tuzi ko hagati ya Aburahamu Bibiliya niko yigisha abagarati gica 3 barabivuga hagati ya Aburahamu na Mose hari imyaka 430. Okay, muri ico gihe nta mategeko yari ahari ariko Mose ahabwa amategeko ibigira 10 baca bavyongeramo. Uharuwe neza akarantu mudukurikira neza ahantu Bibiliya yigisha ubwoko bune ndiko ndagira summary canke incamake ibyo twize. Yigisha ubwoko bumwe bw'ibigira 10 bune. Ikigira 10 baha abarewi ica abarewi baha abahereze abo mu Kinyarwanda abatambyi hanyuma akaba nico barya bari bemerewe gufungura bakirya mu minsi mikuru hakaba nico baha abakene abanyamahanga n'abarewi buri myaka 3. Umva ni bigira 10 bine. Ivyo bigira 10 nkuko nabivuze ndabisubiyemo sinzi ko Pastor John aza kunsigurira ishengero yoba yarigeze na rimwe yumva kwisi maze imyaka 16 muri ministeri mu bikorwa by'Imana maze kurongora amashengero n'umudongo y'ishengero nta shengero nimwe ndumva yigisha ibyo bigira 10. Ishengero igigira 10 bigisha cyo kitarico nico muri Maraki 3 umurongo w'indwi 8 n'uw9. Ico kigira 10 uri umuntu usoma Bibiliya nimwashaka tuza gufata umwanya dusome Bibiliya. Ukiraho kuri Maraki hari umushuti wacu yitwa Ange yanditse abaza ati muri Maraki haravuga gutanga icya-10 kivuga ngo mwanyimye kimwe mu by'10 nzabavuma wa muvumo. Ukiraho umusubiza bijyanirane mbere yuko tuza kuri Pastor Baho agire icyo abivugaho kuri ibyo shingiraho. Ubwa mbere ncuno kwishura mwene data Ange ndamutahura kuko ibyo ariko ibyo bibazo afise narabigize. Sinoba nigisha kuno munsi nigisha ntigeze ngira ibyo bibazo afise ndamutahura kandi nasomye message yiwe harimo no kuntu mengo harimo no rakababaro yagize y'umusenyeri ariko ndavuga ariko no gutahura burya ikibazo hari ikintu gikomeye cyane cyitwa context no gutahura
icete igitabo ca Bibiliya canditswe ryari candikirwa nde bariko batoreye ikihe kibazo urumva so mu gitabo ca Maraki ni igitabo candikiwe Isirayeli ubwa mbere aba kabiri candikiwe abaherezi n'abarewe munyemerere nsome ndiko ndagereza kurondera chapitre ya mbere ya Maraki mbona impapuro zarafatanye cyane munyihanganire impapuro zafatanye muri Maraki igice ca mbere munyemerere gusoma Maraki igice ca mbere haravuga gutya ngo umurongo wa mbere ngo imburi y'ijambo uhoraho yo kubisirayeli yatumye Maraki urumva igitabo ca Maraki candikiwe abanyisirayeli okay abone Imana irabwiye ni imburi Imana ihaye bande abanyisirayeli ni ubutumwa Imana ihaye ubwoko bw'Abisirayeli ni ubutumwa muga imburi ni warning mu Congereza ni hamwe umuntu akubwira ati attention okay chapitre ya kabiri igice ca kabiri umurongo wa mbere avuga ngo nuko rero mwabahereza imwe iri bwirizwa ni mwebwe ndaritegetse urumva bwa mbere yabwiye igihugu ca Isirayeli ubu nahavuze mwabahereza imwe iri bwirizwa ni mwebwe ndaritegetse nimwe nkakumva mukanka kurishira ku mutima nimuheshe izina ryanje icubahiro nuko ranye n'ingabo avuze nzobavuma wa muvumo n'imigisha yanyu nzoyivuma mbere ndamaze no kuyivuma kuko mutarishize ko umutima urumva wa muvumo ariko abwira aba herezi n'abanyisirayeli twibuka yuko amategeko yari amategeko 613 y'Amasezerano rya kera ayo mategeko Imana yahaye igihugu kimwe ca Isirayeli aho naho twosoma iyindi mirongo za 147 Deuteronomy canke guteka kwa kabiri canke kirundi ni gusubira mu byagezwe igice ca 4 ca 5 ca 6 abarumi 9 umurongo wa 5 abanyefeso 2 umurongo wa 11 tubona yuko amategeko Imana yahaye igihugu kimwe ca Isirayeli yari nka constitution nk'ubu turi muri Amerika ntufate bwizwa nshingiro rya Amerika ngucu rifatanya n'ibwizwa shingiro abongereza bari batwara Amerika bakoresha n'amabwizwa nshingiro abiri atandukanye muga yose ari mu gihugu kimwe okay ukiraho ubu iyi message muri Maraki wewe uravuga ko yahabwa Abisirayeli n'abaherezi ego ariko twaza kureba kino gitabo nyine harimo n'ibindi byose byahawe Abisirayeli uyu munsi tugenderaho kuki ari byo tumva twagumishayo tukavuga ngo bireba Abisirayeli kandi hari ibindi nabyo tugaruka bikadufasha mu nyigisho za buri gihe wagira kuri iki cya 10 tukumva ko kitakutureba si cya 10 gusa amategeko yose y'Amasezerano rya kera afite ikibazo gihari gikomeye cyane mu mubiri wa Kristo ngiki ndakikubwira ni gutandukanya isezerano turimo alliance cyangwa covenant turimo iyo uwo niwo mutima w'ubutumwa bwiza nje tuma Yesu yavuze ngo iri niryo sezerano ryanje urumva ngo isezerano rya Mose ryari ryo ku musozi Sinayi abari jako bose barapfa ariko muri Kristo duhabwa ubuzima so Kristo rero hayo tubona biri mu isezerano rya kera bigaruka mu isezerano rishasha hakarero isezerano rishasha Imana ntitwemerera gusambana ibyo biri mu mategeko mugabo ntushaka gufata amategeko ngo nkurikiza amategeko yose ndayashobore nje tuma biri tubwira ngo yaduhaye mwemo w'Imana nzofata umutima wanyu ndawukuremo umutima kumana nkibure ndabaho umutima mushasha nzobashiramo umwuka wanje mwemo yanje aho Ezekiel 36 so misino rishasha Imana iba muri twebwe ibyo Imana ishaka byose kora Yesu ari muri twebwe biri muri twebwe no munsi nta muntu hari ijambo tuko turaganira tugishika ngaha twaganira mwene data tuganira aravuga kuri Yosuwa na misino rya kera ngena Imana babwiye ngo bambara amategeko bayasige ku maso ninde muri twebwe abantu badukurikira akurikiza amategeko yose ngo yashobore nibikunda ukiraho hari ikindi cya kabiri cyaba kigufasha kumva yuko bitari tegeko kubera Bibiliya ndabye misizoni shasha umwami wacu Yesu Kristo nko navuze mu nyigisho heruka nta ndahamwe mbona ariko abwira abantu ngo maravuno ba Petero simuna Yesu akarabigisha bigira 10 ngo mutabitangishije cyangwa mutabitanze ngo maravuno
Yesu nta nama tubona yagisabye. Yesu umwami wacu ntigeze asaba ikigira 10 nkuko tubibona no munsi. Icya kabiri ntitubona Paulo, Petero, Yakobo mu Gospels mu bitabo byose byanditse mu Nouveau Testament uko byigishwa no munsi batera ubwo abantu ngo imivumo ngo mu Kirundi bavuga ngo ururyi sinzi ko mu Nyarwanda ko mukivuga ngo ururyi ngo rwa ruryi ruzobarya abantu bakamafise ubwoba. Mbega ndaguhaye $100 ubunyene we gaino sa wocukuramo $10 utanga mu bya 10 wagenda ubundi aguha umva n'ibintu nyigisho z'abantu zitari z'Imana. Urakoze reka tujye kuri Pastor Baho yumvirije yakurikiye nibaza ko nawe ari buze kuhava ahubwo yemeye ko nawe atakigiye kugitanga agiye gukoresha umutima nawe ubyumvishe gute ibyo ashingiraho arabikubwiye n'abadukurikiye mwumvishe ibi hamya bye bituma yumva ko bitari itegeko kandi atanze nimwe mu mirongo yamushigikira yuko atari itegeko. Wewe ku ruhande rwawe Baho uvyumvishe gute? Afite ukuri? Afite ukuri? Oya ariko nawe urabyumva ko afite ukuri ugakoresheje Bibiliya urayibona. No kuri kwe. No kuri kwe? No kuri kwe. Wewe ukwawe rero no kuri. Hanyuma nanye mfite ukuri kwanje. Mbanje gushimira Pastor Ange. Ubarikiwe sana. Amen. Hanyuma nawe ndagushimiye Inosa. Muri bakeya ukuri kwanje ntabwo ndi busomera abantu imirongo ariko ndabasomera umurongo. Icyo ni ikintu cya mbere. Uwuhe murongo? Ntabwo njya kure ndavuga urashaka kumukoresha awisomere wenyine cyangwa urawisomera? Igitabo ndakibabwira ni Marakayi. Awurebe igice cya ni hahandi twari turi ntiwere gusoma siza gusoma hanyuma jewe nemera Bibiliya mubwira umurongo abahareba nemera Bibiliya ndaza kukubwira igihe nikigera. Nemera Bibiliya kuva ku murongo wa mbere hatangira ijambo rivuga ngo mbere na mbere mu Kinyarwanda. Mu Cyongereza aravuga ngo in the beginning. Guhera kuri uwo murongo nitangiriro igice cya mbere kugera ku byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 22 aheruka n'ijambo rivuga ngo amen. No kuvuga ngo nemera Bibiliya kuvana ku murongo wa mbere kujya ku wanyuma ntakuyemo ijambo narimo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri Bibiliya uko imeze nemera art irimo, nkemera science irimo, nkemera amateka arimo, nkemera na filosofi yayo ntakuyemo na kimwe. Mbore mbaze gato uvuze art na philosophy ubushatse kuvuga iki? Art ni ubugeni n'ubukorikori. Hari igenamitekerereze y'ubugeni n'ubukorikori niyo philosophy. Hakabaho na psychology biratandukanye cyane. So hanyuma ndabyemera 100%. Impamvu mvuga 100% ni ukubera attitude. Hanyuma nanone nuko nta urwego ndiho sindagera ku rwego rushobora kuba nayichallenging. Akaba ari nayo bibliothèque yonyine nemera irimo abantu ushobora gusayitinga no kuvuga ngo abantu ushobora gufata urugero. Abandi bose ni partners. Abo ntasanga muri Bibiliya ni partners. Ushobora kwemera ibyabo cyangwa se mbyemere. Nayo mpamvu no mu bintu byose tuzagenda tuvuga cyangwa ibiganiro ntabwo njya nkunda gusayitinga abandi bantu batari muri Bibiliya kubera uwo mvuze wese mba mukorera business kandi ntabwo bayampembye. Cyese ageze akamvugo nabivuga. Ubwo rero muzajya munyumva mvuga Bibiliya gusa. Ikindi cya mbere nemereye Bibiliya y'isezerano rishya n'irya kera nubwo atari yo ya mbere. Amateka mbwira ko guhera mu kinyejana cya mbere kugera mu cya kane habayeho Bibiliya zagerageje kwandika nk'iyo bita Cadox Vaticanus isangwa muri library ya Vatican ubu ngubu mu Kilatini. Hanyuma nyuma y'iyo ngiyo hari indi Bibiliya yaje kwandikwa iyo bita Bibiliya y'Irahi. Hanyuma nyuma iyi ngiyi King James version yo yaje no kwemerwa cyane ari nayo dusoma ngo bita Bibiliya y'Abaporoso. Yaje kwandikwa cyane iyo bita King of
Bibiliya umwami wa Bibiliya iriya yanditswe na King James ya mu 1600 11 yego. Iyo niyo yaje kwandikwa igira imbaraga uyu munsi akaba nayo turimo tugenderaho cyane. Igitambo cyatanzwe abiza amateka barakiza. Ubwo ndimo ndaza kugira ngo mvuge ukuntu mbyumva ukuri kwanye. Abiza amateka barabyumva. Noneho bigeze aho ngaho iza kwemezwa nyine kubera imbaraga zashyizwemo uziko bazi no kwimwitirira King James kuko niwe nabaye bavuga yuko nawe babaye umwami wa mbere w'icyongereza cyangwa se wa English ari nawe waje kugira bira bihugu byombi ubundi yari wa gatandatu wa Scotland naza kugira imwe iba Great Britain. Iyi Bibiliya igira imbaraga yize imbaraga nyinshi cyane mu sishaka kujya mu mateka tuza kugera no muri Afrika nahe hose no kwisoza. Ariko ikintu ushaka kuvuga niki irimo impuguke z'ibice 4 hari n'abantu bemera ko bavuga ko Yesu atigeze abaho kandi nabo bari muri Bibiliya hano kandi navyo biri mu byo wemera. Izo ni impuguke ndemera ko ari umusanzu wabo bakoze. Hari izindi impuguke zemera ko Kristo yabaye kandi amateka arahari. Izo impuguke nazo ziraho ngaho. Hari n'izindi ikindi gice cya gatatu bahuza bakavuga bati uyu mugabo yabayeho noneho hakaba ibyo batandukaniraho n'ibyo bahurizaho. Iyo group nayo irahari. Hari noneho n'izindi impuguke zivuga ngo ariko se ubundi iyi Bibiliya kuki abantu bose banditsemo ari abera kuki amateka yose yavuga ku bantu kuri abera gusa atabirabura barimo abirabura bahe. Izo mpuguke nazo zirahari. Ariko in short ntagiye cyane kuvuga amateka ahambaye cyane muri mbere kuri Pastor Michel Imana igumugisha kuko ubundi Bibiliya y'abaporoso kandi nabwo uza amateka impamvu yitwa y'abaporoso ifite ibitabo 66. Noneho amateka itwereka cyane nubwo Adam itajya deep ngo ivugeho ariko nicyo kinyejana itangiriraho tukaza tukabona Abraham waje kugira tubona igihango yagiranye n'Imana. Ubundi kuri jewe biragoye gusobanukirwa igihe cy'Imana udasobanukiwe igihe cyawe mu gihe cy'Imana. Reka ngarukemo kugira ngo isi nyumve. Ni ihurizo rikomeye cyane. Kutamenya udasobanukiwe neza igihe cyawe kumenya igihe cy'Imana mu gihe cyawe biragoye cyane. Kubera iki? Kubera ko mu gihe cyacu igihe cy'Imana gituma duhweza tukanumva n'ururimi rwayo mu gihe cyayo. Niyo mpamvu Abraham ntigeze arota. Igihe cya Abraham ntigeze arota yumvise ijwi babare Imana yavuganye nawe in audible voice mu ijwi riranguruye. Icyo ni icyambere. Agirana igihango nawe. Mu gihe cya Mose ntigeze arota. Imana yavuganye nawe in audible voice. Agirana igihango nawe. Noneho gutyo uza kugera mu gihe cya Dawudi. Hari ibyo twita Abrahamic covenant, hari ibyo twita Mosaic covenant, hakaba ibyo twita Davidic covenant. Urumva? Aba bagabo b'Imana yagendaga ivugana nabo mu bihe bitandukanye ariko nanone bakarisivinga message mu gihe gitandukanye. Ariko noneho kubera ko turimo tuvuga ku cyacu reka ngaruke nibande kuri Mose Imana yavuganye nawe ivuga ku cyacumi uvuze mu biryo bavuze tayise shurenye ariko genda ashaka kuvuga tayise eshatu gusa. Igitabo cy'Abarevi barabatambyi cyangwa se abatambyi reverence n'abatambyi mu yandi magambo bariye pasi ndaguciremwo nibaza ko byemewe ko turiko tugira debate ngaha ukiri ngaho abarewi n'abatambyi baratandukanye. Levites and priests ndavuga mu Congereza cyangwa les Levites et les sacrificateurs baratandukanye ntubitiranye. Okay, nta kibazo. Abarevi n'abatambyi
baratandukanye nta kibazo reka mvuge kuri yo bafite imirimo itandukanye bafite ibintu bitandukanye ndabyumva n'ubu dufite abakirisitu dufite n'abapasiteri so kuri jyewe rero kuri jyewe hari icya cumi cya mbere nshaka kuvugaho tubona mu gitabo cy'abarevi icyo bita vertical ties cyo ni icya mbere hakabaho icya cumi kintu cyo batangaga igihe cya Pentecote yenda harimo imihango y'itorero hakazaho n'icya cumi cy'abakene ibyo turabyemeranyaho cyane kandi ibyo biri mu mategeko yande ya Mose aha noneho jyewe rero jyewe ikibazo cyane aho ntakaza umwanya cyane ntabwo ari icya cumi aho ntakaza umwanya ni ukubera iki icya cumi cy'abarewa impamvu hariho iyo order yo gutanga icya cumi ni iyihe ni ukuvuga ngo Imana ijya kodaringa cyangwa se gutanga iyo guideline yuko icyo cya cumi cyo mu rwego cyo mu rwego rw'abarewa no mu rwego rw'abakene no mu rwego rw'iyo mihango y'itorero kuko uzi ko ku gihe cya Mose itorero ryitwaga amahema y'ibonaniro cyangwa se tabernacles ibyo urabyumvise noneho jyewe interest yanjye aho nakaza umwanya cyane ni ukubera iki iyo order itanzwe nuko hari impamvu ya mbere hari ibyaha gusabira abantu imbabazi batanze ibitambo ubwo ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere ni icyaha uburyo cleansing icyaha hari ikigomba gutangwa jyewe ntabwo nyitayeho icyo nitayeho ni impamvu icyo kintu gitangwa iyo mpamvu ni icyaha icyo ni kimwe icya kabiri umva icya cumi gitangwa kubera ibyaha bibabarirwa ibyo nta kibazo yego ariko icyo ntakazaho umwanya impamvu ni icyaha impamvu ituma icyo gitangwa ni icyaha ibyo turabyemeranya uribuka yuko turi ku murongo uvuga ngo tayising kigomba gutangwa impamvu ushigikira ko kigomba gutangwa ubu nkurikirana neza igicyo naba numvishije hari impamvu ya mbere utanze nuko cyaba ari icyaha ubwo nicyo gitumye habaho impamvu yo gutanga iki icya cumi niyo mpamvu gihari kigomba gutanga uyu munsi tugitanga buretse kwirukanka kurikirana sibyo niba igihe cya Mose hari impamvu ituma icya cumi gitangwa iyo mpamvu ikaba ari icyaha icyo cyaha uyu munsi kiracyahari Yesu yarabirangije kuko ngusubije ngewe ko Yesu yabikoze nabyo niba Yesu yararangije icyaha ni ukuvuga ngo uyu munsi nta cyaha kiri mu isi no wowe ku bushake bwawe n'amahitamo yawe kuko ibintu bibiri biri imbere ibyo washaka uhitemo cyangwa ntuhitemo icyaha kiracyari mu isi cyangwa udahitamo nkurikije ntabwo uri kuramusubiza kuri side ye arimo je numva umengo pastor mu kirundi tuvuga ngo kubita ku ntego yanyuze kure ubundi ntabwo ushobora kumusubiza uko ashaka wapfa uko ashaka kubera iki hari icya cumi sibyo hari icya cumi ariko impamvu icya cumi kibaho ni iyihe twabonye yuko uvuze yuko cyaba ari icyaha ariko kubera hari icyaha ariyo mpamvu hari icya cumi ku gihe cya Mose Yesu amaze kuza aratsinda rero Ange yabaye avugisha uretse gakeya ntabwo Ange icyo akoreka ako nkavuyeho aka kabiri ni cya cyenda cya cumi cyatangagwa kubera
kubera ibirori n'imihango ibyo bita feast offering tithe, urumva imihango y'itorero imihango nk'iki uyu munsi itorero rirahari cyangwa ntarihari hari imihango ikorerwa mu itorero cyangwa ntayo uramubaza se cyangwa uri kura confirm that's a question ikibazo cyiza ndimo ndamwereka aza kubigusubiza ndimo ndamwereka erega inosa niba tuvuga tithing ntabwo ari ukuvuga tithing gusa tithing ibaho kubera impamvu none ndashaka izo mpamvu ziracyahari niba zigihari hari tithing ngomba gutanga niba izo mpamvu zararangiye tithing ntigomba gutanga uri muranyumva neza aha noneho icya gatatu ni icya 10 cy'abakene ndashaka no kukwereka ko umubare munini w'abantu batanga n'icya 10 batabizi ko babitanga ni ukuvuga ngo niba icya 10 cya gatatu ari abakene impamvu yatumaga gitangwa ari abakene turacyabafite uyu munsi kandi babakije igihe nakumva ko babakene already nibo bagaruka ntabagihari kuko babakene sorry babakene ko aribo baza kugitanga se aribo bagisabwa kandi ari abakene atacyo bafite ibyo jewe ntabwo mbizi icyo ndimo mvuga Mose ari receiving a message erega reka mbabwire hari guhabwa message no gusobanura message ni ibintu bibiri bitandukanye Mose ari receiving a message cyangwa yakiriye message hari need hari abakene uyu munsi dufite abakene niba nta bakene tugifite uyu munsi mu itorero nta need yo gutanga tithe ariko niba abakene bagihari what are you talking about okay noneho mu minota nk'ibiri agaru kugira nawe none reka Pastor Ange agiye gusubiza agiye kugenda kugira kuri iyo ntuza hari audience dufite umuntu uzi neza kandi asobanukiwe neza ko gutanga icya 10 ari ngombwa ngo ntabwo ari audience yawe hari n'undi usobanukiwe neza kandi azi ashobora kuba gitanga ariko kubera atarabisobanukirwa atarabimenya neza yuko ntabwo ari tamenye itegeko harimo dufite abantu batatu hari umuntu ugitanga azi n'impamvu hari n'umuntu utagitanga azi n'impamvu ariko hari n'umuntu ugitanga ari kumwe n'abagitanga yaba ari kumwe n'abatagitanga ntagitanga uwo ngo uyu munsi dufite ijambo rye hari na wa wundi noneho utazi n'ibyo ari byo ubwo ni ukuvuga ngo abantu tugomba gufasha uyu munsi mugoroba n'abantu babiri utagitanga bisobanukiwe uwo ngo azi ibyo akora ashobora kuba yasobanukiwe n'ibitari ukuri akabyita ko ari ukuri ubwo ihitamo rye nibo judgment nibo jyagiwe ubu ni ntabwo duhamagariwe kwemeza abantu duhamagariwe kubwira abantu mwuka wera akabemeza dukomeza yego nakahe kanyuma wumva kagushigikira ko uko ariko kuri kwawe akanshigikira ikintu kinshigikira usomye kira gitabo yasomye Marakayi kandi atari ibi tureba twebwe b'iki gihe bireba abisirayeli b'icyo gihe oya ntabwo bireba abisirayeli kira gitabo cya Marakayi yacyandikiye priests babisirayeli nyine niko bire yavuze Pastor iyo nahasomye yandikiwe priests mugabo abanyisirayeli noneho umva erega ntabwo ushobora kumenya a priest utazi itorero rya Kristo niba tuvuze itorero mbabarire Pastor niba tuvuze ndaguciremo gato Pastor nibaza ko turi mu kiganiro ni Débat ni Débat mbabarire ndaguciremo je n'umukuru ducanga uko ducanga sinzi ko wize philosophy mugabo je numva naraducanze urumva urazunguruka yashatse guca kure kugira ngo abanza guhe fact zikwemeza yuko wibeshe go ahead okay reka je ngerageze kwishura ubwa mbere nagerageje gufata amanota y'ibyo wari kuravuga muko kwishura Pastor ndiko ndakumviriza
numva ku bwanje kandi si ugusuzugura n'abantu badukurikira mu kiganiro ntumve ngo ndagusuzugura oya twe turaganira nka bene data ubwo igitekereza ndagufata umuvukanye muri Kristo umutima ni mwiza ufise kandi umutima gushaka kubaha Imana no gutuma abantu bakurikira ijambo ry'Imana bayubaha ariko hariho lack of knowledge hariho kutamenya gutandukanya isezerano rya kera na rishasha ufise yakivuze mwene data Innocent aravuga ati none ntibituraba reka ndagusomera imirongo mikenya je nazanye Bibiliya kugira ngo mvuge nka Paulo ngubwire ukwizera kw'abantu n'uguhagarare ku bwenge bw'umuntu akaguhagarare kuri mwuka w'Imana no kwijambo gitwa Bibiliya dufise waduhaye background ya Bibiliya ni nziza wakoze reka nsome ijambo mu Baheburayo kugira nshobore kwishura bende tadukurikira isezerano rya kera na rishasha biratandukanye hari ikintu wavuze ngo nacandisasho nyene ngo kumenya igihe c'Imana mu gihe cawe wanavuga no ku masezerano yagiye arabaho isezerano Imana yagiranye na Adamu Noa Abrahamu Mose na David isezerano rya kera nayo masezerano makuru ko ari 5 tuja mu isezerano rishasha dusezerano rimwe isezerano Imana yakoranye na Kristo iryo sezerano rishasha si isezerano Imana yakoranye na jewe n'Imana no Imana ni Imana muri Kristo kuko Kristo niwe yavuze ngo isezerano rishasha ryanje rero abaheburayo igice c'indwi Hebrews abaheburayo igice c'indwi umurongo wa 18 usaga igice c'indwi n'8 kiragusigurira nge n'amasezerano abiri atandukanye 18 havuga gutyo ngo nuko rero icagezwe ca mbere cakuweho kubw'inkomezi nke zaco n'ikimazi gike icagezwe ca mbere niki ni isezerano rya Mose iryo sezerano rya kera uko ravuga kurigishamo iryo ryakuweho kubera rifise ikimazi gike n'inkomezi nke ikintu kitagikomeye canke kidafasha abantu gikugwaho reka simbire ku murongo wa 22 nguko niko Yesu yabaye uwishinze isezerano riruta ryarindi mu gifaransa avuga ngo le garant d'une meilleure alliance canke the anchor of a better covenant mu Congereza umugahano umuntu niwe mutima w'isezerano rishasha Kristo umva niwe mwishinzi sinzi mu kinyarwanda mu kivuga umwishinzi amfete ni nk'umuntu wikoreye byose ndakumva agikoreye urumva ko ijyambere ryarakuweho reka simbe mu Baroma mu Heburayo nyene 8 no so mirongo myinshi abaheburayo 8 umurongo wa 6 haba ngo ariko ubu igikorwa yahawe kirusha icabo abo ni bande abaherezi n'abatambyi n'abarewe kirusha icabo kuba ciza nkuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo kuko ryashizweho n'ivyasezeranywe biruta ivyabo umva the promises amasezerano y'isezerano rishasha asumbiye misezerano rya kera gutese kubera muri Kristo isezerano rya kera nkuko rakurigisha wahagaze kuri Mose cyane numva Yesu sindiko ndamumva isezerano rya kera rivuga kuri Yesu ritungutoke Kristo rivuga ati nguriya niyaza ujya niyaza bizoba bishikijwe nje tuma bibiri tubwira ngo Mose yari umuja yari esclave igicucu kibizaza ni gicucu ni ombre twebwe nituba muri shadow nituri mu gicucu nituri mu gitutu twebwe turi in reality turi mu kuri turi muri Kristo rero urabona isezerano rya kera Kristo amaze kuza yararishikije he fulfilled it kuko Yesu wenyine ubwo yaravyevugiye ngo mugumiza amaso yanyu muri ibyo vyanditswe mu vyagezwe n'amategeko ngo mwibaza ngo muri ibyo murongo ubugingo mukanka kuza kuri jewe ndabahe ubuzima abapastori benshi buno munsi rero bagumiza umutwe mu mategeko ya Mose bakibaza ngo muri ibyo vyagezwe vya Mose ngo niho hari ubuzima niho baca bahereza mu kugisha abantu wa muvumo ya mategeko ya Mose amaraki 3 bakibaga ko maraki 3 imisezerano rya kera ibwirwa abanyisirayeli nibwizo shingiro ryabo muri Kristo rero usoma umurongo w'indwi acavuga ngo iyo ryarindi rya mbere ritabako agasembwa ni defo ni akanenge sinno kwinyagwana kuvuga ngiyo ryarindi rya mbere ritabako agasembwa ni hari hakwiye kurondegwa irindi hari irindi sezerano turi mu rya Kristo ryari bisa agasembwa kigira 10 ki muri ubwo busembwa ikatubane umurongo wa 13 ngo ko avuga ati isezerano rishasha rero irya mbere yarisazishije ariko igisaza kikaba kaheze kiba kigira kizimangana
Ange arakoze ibyo asomye uko ugendeye uko vyanditse hariya bikwereka ko ari ikintu cyarangiye cyategurira ikizaza. Wewe uko wavuze wagaragaje nkaho uyu munsi tukiri mu cyatambutse ko tugomba no gukorera muri cya kindi kigiye cyashize kandi turi muri preza aho wavuze uti hari icyacumi cyatangwa ku bw'ivyaha, hari cyatangwa ku bw'abakene, ugerageza no kuducerenge ukabaza ati ese abakene barahari? Ngiye nsubiza cyangwa uko numvishe kwari nko kubaza ngo niba bagihari tugomba gukomeza kugitanga, niba tugikora ibyaha tugomeza gutanga cya cumi. Ariko ngiye nasubije ati Yesu niwe byose, uhereye ku cyakera ibyo bakurikiza nabo babigaragara nk'uko abisomye ko birefera kuzaza, amaze kuza bisa nkaho ku byabaye bya cumi n'iki byose nk'uko bivuze ngo by'abakene batanga byaba byagiye muri pase mu gihe cyashize, tugahita dufata Yesu dufite uyu munsi nk'ukuri tukamwizereramo ko byose ntacyo dushoboye tubishobozwa na Kristo. Wewe rero ushingiye kuri biyavuze, ushingiye kuri biyavuze hari cyo ushaka kuvuga? Sinaye bwaheze mugabo wagize neza aho kantu ushizemo ni keza ugatuma haba umuco. Nongere kora navuze ibintu bikenya avuze nari ngikunda vuga ikintu cambere mugaye kamvunagura yavuze ibintu by'abarewi urumva ko bya ari kigira 10 cy'abari yavuze yageje kubica mu bice bitatu ica tavuze kigira 10 kimwe abarewi nabo batanga bahereza abatambyi cyangwa bahereze ico ntiyakivuze ko mugabo ni kimwe benshi bakunda kuvuga bitatu canke bibana ngene mu interpress ni mugabo muri rusange ni bine. Ariko no munsi kamvuga iki kintu mene data Pastor John na mwene data turadukurikira mu kiganiro uno munsi nta barewi bakihari. Aba pastori benshi ndi mu pastori mwene data ndi mugenzi wanyu ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, ariko nta muntu ashaka kuvuga kuno munsi ngo abwire umubiri wa Kristo ngo abwire ngo turabarewi ngo namwe ngo muri abakristo. Nta barewi bakihari uno munsi. Iyo ni ikintu cyambere gituma ibigira 10 itakiye gutanga uno munsi. Nta barewi bakihari uno munsi mu Kristo wese n'umutambyi n'umuhereze w'Imana. Ndaguha ikigira 10 kimera ndagihe cameraman ndagihe ujya mu mwenda urumva ni ibintu bitari mu kuri kwa Bibiliya, ni udatahura Bibiliya tout simplement. Hama ica kabiri yavuze ngo ikigira 10 ngo catangwa ku bw'icaha, which is not true. So kuri kwa Bibiliya byako aravuga pastor mbabazi ko nda burindira gato kuko icaha kabyuzuze neza hariho uragarutse ubisubize hariho ibyo bita amashikanwa offerings. Amashikanwa ibigira 10 byagwa mu migwe y'amashikanwa batanga. Hari amashikanwa y'ubwoko atandukanye ashikindwi batanga n'isano rya kera, akagabo n'ikigira 10, hakaba n'ibyo bita umushuzo first fruits mu Congereza. Bansobanura ibyo amashikanwa batanga kubera amashikanwa hari iminsi mikuru bakora, hari ibyo batanga hari shikanwa ry'icaha rindira gatonya baratanga n'amashikanwa ntiwetiranye ayo mashikanwa na feast. Feast nebyo afite feast reka tubivuga mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyangwa ubivanga mu Cyongereza. Ndaza kuko feast ni umunsi mukuru. Umunsi mukuru Pasika no umunsi mukuru. Umunsi mukuru wa Pentecost ni umunsi mukuru. Iminsi mikuru itandukanye, umunsi mukuru baragira iminsi mikuru itandukanye ya circoncis yo gukeba abana n'ibisi. Hari iminsi mikuru myinshi, hari imihango myinshi, akaba ari iminsi mikuru ikomeye. So muri iyo minsi mikuru baratanga ibimazi by'ibyaha. Hari ibyaha bitandukanye cyaho umuntu yakoze atakizi ico yumviriye, ikimazi icyaha yakoze ashaka, hari ibimazi myinshi batanga. Ariko tugeze ibyo byose ni gitutu, ni shadow of Christ. Yohani umubatizi muri Yohani igice cya 29 abonye Yesu yavuze gute ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuri icyaha cy'abari mwisi. Ntavuga ngo atwikira cyangwa afuka, he removes. Wabajije ikibazo y'inosa sinashitse kujamwo kubaza ngo akuri icyaha cy'abari mwisi, apana cha Israeli gusa ko Kristo yacunguye isi yose.
c'abari mwisi yahindutse icyaha yahindutse icyaha aduhinduka n'igitambo yahindutse bisura icyaha ko yamashikanwa yose batanga iminsi mikuru batanga mu gihe kera muri Kristo yarayitanze yabishikije yego ibyo ndabyumva urakoze musubize cyangwa wisobanura niba wumva wemeye oya uracyahagaze kuri kwawe ndacyahagaze kuri kwanjye musubize rero nawe aratinda hindure ari we impamvu ngihagaze kuri kwanjye natangiye mbabwira gusobanukirwa ururimi rw'Imana mu gihe cyacu ngenda mbereka ibihe ukuntu byagiye bisimburana ukuntu Imana yagiye ivugana n'abantu mu bihe bitandukanye Imana ntihinduka ariko igahindura ururimi igenda ivugana n'abantu mu gihe cyacu rero imikorere yo ntiyahinduka n'imikorere igenda ihinduka none ubu ntabwo wumva hari ko advancement uyu munsi dushobora guhindura ntidutanga icyacumi kuko kitarikira icyacu erega mwebwe ikibazo urumva ikibazo mufite ni icyacumi kandi mwirengagiza impamvu icyacumi gitanga tuba tuvugana ku cacumi muri kano kanya ariko hari byinshi uyu munsi rero uyu munsi ururimi rw'Imana mu bantu uyu munsi mu kigereranyo cyacu ni Kristo Kristo niwe rurimi rwacu icyo kintu muracyumvise ndacemeje nakwijana icyo muracyemera ni ukuvuga ngo uyu munsi nta mpamvu yo kurota ariko murahagarara mukavuga ngo narose uyu munsi nta mpamvu yo kuvuga ubuhanuzi ubwo aribwo bwose Kristo niwe muhanuzi ni ukuvuga ngo ururimi rwacu uyu munsi ni Kristo ariko none ikibazo kikaza kikavuga ngo ariko uraho birahura gute n'icyacumi bihuze nibyo ushaka kuguhuriza rega nibyo ushaka kuguhuriza ni ukuvuga ngo uyu munsi niba Kristo ari ururimi rwacu itorero rirakora itorero rya Kristo rirahari cyane kose rirahari niba itorero rya Kristo rihari rero abakene barimo niba itorero rya Kristo rihari abakene bakaba barimo abakene bakaba barimo nubwo uvuga ngo nta batambyi bahari navuze nta barewe bahari kuko abatambyi ni jewe n'uyu n'undi mwene data bose ari muri Aziya ari he twese turabatambyi b'Imana no munsi so muri Kristo Petero wa mbere 2:9 ngo ndakubwira imirongo antreta Petero wa mbere 2:9 none hagusomera hatubira ko muri Kristo twese abizeye Kristo bose aho bari ku isi bakagera abirabura abazungu abashinwa abahindi n'abatambyi b'Imana abahereze b'Imana ibyo ndabyumva bisigura yuko ibyo ndabyumva ngo ndakungarukana afite nanase kugumuvanga abarewi n'abatambyi abatambyi bava mu muryango w'abarewi kuko ndabisigura nabenda atakadukurikira dutandukanya abarewi n'umuryango umwe bakomoka kuri Yakobo Lewi yari umuhungu wa Yakobo uwo Lewi niwe sekuru cyangwa sekuruza wa Mose akaba na sekuruza wa Aroni na Mose baravukana so Imana yaciye ifata abarewi umuryango w'abarewi irawutoranya mu gihugu cyose ibabwira mubwe nta tongo ndabaha abandi bantu b'Abanyisirayeli bazuzana amashikamo n'ibigira 10 n'imishuzo first fruits mu Congereza canke les prémices mu Gifaransa babahereze bibatunge mubeho mane mukora igikorwa cyo gufasha abatambyi abahereze rero uko birayigisha bava mu muryango wa Aroni gusa nta wundi muntu ashaka kuba umurewi umuherezi atavuye mu muryango wa Aroni Kristo nawe tuzi ko atava mu muryango wa Aroni ava mu muryango wa Yuda utigaze ukora igikorwa cyo kugicanira ngo ahabwe ibya 10 n'amashikano nka Lewi na Aroni so urumva amasezerano turi mu mwene datuguru kuko imvugo yanyoheye kumenya igihe cy'Imana mu gihe cyacu igihe cyacu si igihe cya Aroni si igihe cya Lewi igihe cyacu ni igihe cya Yuda ni igihe cya Kristo Yesu ni intare y'umuryango wa Yuda si intare y'umuryango wa Aroni nje tuma iyaba mu mashengero nko bavuze twigisha Bibiliya nkuko biri yivuga habari hinduka mon cher umva pastor mbamubwire urabona dufite ikibazo gikomeye cyane niba dushobora gufata Bibiliya urumva tukayirema ibice
urabona pastor nakunze ijambo ukoresha kuko wavuze ngo Jesus ngo ne he fulfilled yarashikije he fulfilled yarasohoje kunyabana mvuga gusohoza kandi Matayo yanditse ariko diye 17 aravuga ngo sinaje gukuraho amategeko n'ubuhanuzi ntabwo yavuze umuhanuzi yavuze ngo sinaje gukuraho amategeko n'ubuhanuzi iryo jambo ry'ubuhanuzi ntaririmo muri uwo murongo urimo urabyumva ntaririmo I didn't come to remove the law and the prophets and the law and the prophecy. Siko Matthew 5:17 nshobora kwa nihenze mbwa sikwivuga Pastor Baho ngereranyije nibaza ko wagiye uca kure ntabwo wabaye direct wagiye unyura kure kunyura kure bigaragara nk'aho igisubizo abadukurikiye biteze kumva ko kiburizwamo mu minota nk'ibiri wowe urashaka summarizing utanga impamvu umuntu ugomba gutanga icya 10 abaho kabadukurikiye agitangaza impamvu agomba kugitanga kuko twabonye Ange yerekanye impamvu bitari ihame n'itegeko kugitanga erega hari amagambo muri mukoresha hari amagambo muri umvanosa hari amagambo muri mukoresha iyo uvuga principle cyangwa icya 10 uracyemera icya 10 ndacyemera kubera icyo cyemera icya 10 ndacyemera kubera impamvu izo nyererizo rero dushaka ni ABCD kubera ko itorero rya Kristo is still in action utanga akiri ngaho inosa utanga ikihe cya 10 muri bimwe bitatu wowe wavuga je navuze bine je ntanga muri mumwe bitatu wavuga utanga ikihe kugira tworohereze byose paycheck yawe ugiye baguhembye sinzi igihe ariko hembwa buri cyumweru canke every 2 weeks canke mu kwezi baha muri Amerika duhembwa bivanye naho ukora canke wikorera buri umushahara wose uronse utanga icya 10 ikihe misi yose uragitanga ku mwaka uheze mu mezi 12 wabaye mwizigirwa muri mezi 12 nta munsi numwe wasibye gutanga icya 10 jewe cyane cya kabiri utanga ikihe utubwire muri bijya bitatu utanga ikihe ntanga ibya 10 bitatu ngira ngo ni na byinshi uri murabyumva ni na byinshi kubera ko ntanga icya 10 cy'umushahara wanjye icyo ni cyambere urumwizigirwa imbere ya Kristo ubunyene urumwizigirwa uvuze ukuri ijana ku ijana mubaze oya hari icyo bita mu kirundi cyo bita reka dusobanurire ubitanga gutera uko waruvuze ntanga icya 10 ucite n'izina muri bijya bitatu ikihe ntanga icya 10 cy'umushahara icyo ni cyambere uri murabyumva pastor icya kabiri mfasha abakene uri murumva icyo ni icya kabiri kubafasha ni kwa kundi umuntu basaba ku muhanda charities imiryango muri Bibiliya icaba urafasha abakene mu cya 10 muri dime urumva mu cya 10 mugapana gufasha twese turafasha abakene nari ndafasha abakene atanga niba nkurikiye neza atanga icya 10 icyo kikavaho akaza gatanga muri charities nkuko avusemo supporting imiryango itandukanye ikindi hari ikindi ore murumva ikindi cyari kigitanga nacyo kandi uragira cyo kuzwa ibyaha icyo Kristo yarakirangije pastor none kucyo usize kimwe kandi cyari muri ibyo byose byakogwa icyo gihe ore murabyumva biratangwa ariko muri ntuza muri mategeko 10 aravuga ngo utsitaye kuri rimwe muri aya yose baba imfagusa kabone nuko waba wubahirije amategeko yose ariko rimwe ryo nyene rikanga kubayoborwa n'amategeko ubwo yose byapfuye wowe kuba abadukurikiye niko webwe umva none wewe kuba hari amategeko akurikizwa ugakurikiza mwabiri rimwe ukarita uvuga ngo Kristo yarirangije yandi yo ntiyarangije ntago kiba ari ikosa erega muvuze gutyo urumva muvuze gutyo buri hari ikintu umva pastor n'umuvuga butumwa ariko nimuvuga gutyo mukanavuga ngo Kristo yarangije byose fine
yarangije byose ndabyemera ijana ku ijana. ntabwo hari byarangiye uri kurivuguruza abirangiza bicu bigarukana wewe afata cya gitambara carahera caratabutsemo kabiri wowe ukongera kugishona usubire avuga ati nzira ugaye ari ibintu muri mugira ntabwo Kristo ushobora kumutandukanya n'itorero rye. Kristo ntushobora kumutandukanya n'itorero rye. Ega ntawe bitandukanije pastor. ahubwo wabitandukanyije. Oya. Ntabwo nabitandukanye. Hari ibyo watanze, hari n'ibyo utatanze. Impamvu ntabitandukanyije nuko mwebwe mushaka gufata isezerano rya kera mukarisobanura ukwaryo. Ryujurijwe muri Kristo. Muga twasomye imirongo. Niba ryarijujwe muri Kristo rero. Urumva? Twasomye imirongo. Ya icyo narende mvuga pastor turemeranya 100% ko Kristo ne fulfillment. Akaba ari nawe rurimi rwacu muri kinyarwanda cy'uyu munsi. Noneho rero nkuko nabivuze dufite ikibazo cy'ururimi kuko abakristo benshi bafite ikibazo ku kintu cyitwa tithing. Noneho bagahita babihuza n'amategeko ya Mose. Ariko mu kinyarwanda cyacu mu rurimi kuko nabonye ko mu kinyarwanda cyacu ururimi rwacu ni Kristo. Urumva? Niwe yerekwa ryacu, niwe nzozi zacu, niwe butumwa bwacu, niwe byose muri twebwe. Still turacyatanga icyacumi ariko mu yindi form tutabisobanukiwe. Urugero. Reka nguhe urugero. Urumva? Igihe cyaba Mose ntabwo uburyo batangaga gufasha abantu nk'abakene nk'ibyo batangaga igihe cya feast cyangwa igihe cya Levitical tithing akenshi bakoreshaga ibiribwa bakoreshaga amatungo ntabwo ibintu bijyanye n'amafaranga byavugwaga cyane kenshi. Ariko uyu munsi ari naho navuze ko uyu munsi abantu benshi bashobora hari n'abatanga icyacumi ariko mu yindi format batanabisobanukiwe. Uyu munsi hari different charities, imishinga ya charities, harimo za Catholic charities, harimo non profit organizations nyinshi cyane. Ugasanga turatanga amafaranga twebwe tucyumva icyacumi nkuko tubivuga nyine muri Marakayi, ugasanga dutanze ubundi icyacumi kuri jewe ni respond to God ku bintu Imana yampereye ubusa. No kuvuga ngo guhaguruka nkajya gukorera company kamemba ku kwezi, hari ubuntu bw'Imana butuma nshobora kwisanga muri uwo mwanya wo gukora amafaranga. Iyo ni language, ni ururimi rwanjye. Ntawe nabihatira. Ururimi wakuye iyo jambo cyacumi ni ururimi wakuye. Si ururimi wakuye muri Bibiliya. Mu Rwanda ntibyari bihari no mu Burundi ntibyari bihari. Imbere yuko abazungu baza gutwigisha Bibiliya, kutubwira ubutumwa bwiza. Ubwo rurimi ntigwabaho. Ururimi rwari ruhari ahubwo ntabwo twari ururimi rwawe ni ururimi rwa Bibiliya. Ntabwo twari turusobanukiwe. Ntibyari bihari. Birahari. Waruvuze none ni ukuvuga utari urusobanukiwe kandi tukabona yuko ari ibyaje biva mu mahanga. Oya bitari muri twe. Nta nubwo nakwemera ngo ntabwo twari turusobanukiwe, ahubwo yenda twari turagera igihe cyo kurwandika. Kuko n'ubu ngubu waruzi ko nk'ubu ngubu bavuze umuntu wa mbere ku isi, abanditse bavuga ko yabonetse Ethiopia, ariko baravuga ngo ni South Eastern Africa, Tanzania. Urumva? Kandi Uburundi burimo. Reka twaba tugiye kure. Ikibazo noneho ndacyari kuri tithing. Ndacyari kuri tithing inosa. Urimo urumva? No kuvuga iki? No kuvuga ngo uyu munsi dufite uburyo dutanga tithing ariko bitasa na biriya. Nitanzeho urugero. Urazi ga pastor ukikora avuga nkuko navuze turi muri Débat ngaha. You contradict yourself. Urivuguruza mu Kirundi ariko bayivuga. How? Urivuguruza ugahagarara ku bya 10 wavuze ko biteza gutangwa
uragarutse utangiye kuvuga ngo nkundiragiye nkubaze nibaza gutanguye guhishurirwa ko atangiye kumva araje mu murongo nkubaze kano ikibazo umukristo atitaye ku kintu na kimwe ariko akumvira amategeko ya pasitori amubwira gutanga icyacumi nk'uko marake abivuga igihe cyose abisomewe akaba yabitanga hari n'abandi batagitanga kandi banabyumvisha uyu gitanga uwo wamuha inama ki ugitanga akireke akomeza gitange no utanga icyacumi akomeza gitange kubera icyo akomeza kugitanga kandi anje atweretse yuko bitari ihame ntaho byanditse Kristo byose yabirangije nawe uravuga ngo hari abatanga mu miryango itandukanye umva Malakayi uramubwira ko akomeza kugitanga kubera iki umva reka nsome icyanditswe Malakayi 3:9 n'uwa 10 ari naho pastor yavugaga ngo abantu baheraho ngo bakavuga amagambo ngo bagatera abantu ubwoba ngo bavuga ngo muzavumwa n'ibiki byose iki gitabo Malakayi yacyanditse atagitinga priests kubera iki kubera icyo twita insensitive worship mugabo ndagusaba ikintu kimwe uramurabyumva uzuravuga mu kinyarwanda no mu kinyarwanda ndajya hari abadukurikira batumva icongereza kandi nibo benshi ndibaza nibo benshi ni nayo audience yacu uramurabyumva bishize mu kinyarwanda priest ntabwo ko ari nk'abatambyi cyangwa abahereza mu pasitoro nibo bapasitoro uyu munsi nibo bapasitoro Bibiliya bivuga ibyo urumva Bibiliya ntikivuga nibo bapasitoro b'uyu munsi urimo urabyumva nibo bapasitoro b'uyu munsi cyangwa se ni wenda ubita abakristo uko washaka uko wabita bose ariko aba n'abantu bari mu nzu y'Imana uko ubita Bibiliya ibita gute kuko ngandi nje tumeka ikiganiro bacita ngo kuri kwawe nibyo nga jewe sinza ngakuvuga kuri kwanje mvuga kwa Bibiliya ariko aravuga kuri kwe bishobora no kuba kutuzuye nimba ari umupastor avuga ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ahagare ku ijambo ry'Imana tureke ati Bibiliya ivuga ngo abapastori nibo bahereze Jenda ndamwereke yuko abakristo bose arabahereza nadusomere umva nkwereke pastor umva nkwereke no kuvuga okay reka nze gusomera sasa ubwo urashaka kungusomera mugani wawe cyangwa usomeye Bibiliya yawe musomere kandi abadukurikiye ikiganiro turi hafi kugera ku musozo wacyo tunyarutse mu minota mike yabisigaye umusomere kugira ngo yumve nawe impamvu agomba kugitanga okay mbwira ijambo uriko ararondera basi ndagufashe kurirondera ni Malakayi 3:8 ujya ku murongo wa 10 reka ndabisome mu kirundi biroroshe kugira ngo ndaza kwagiye telefone zigorana naho warugeza oya nari mu baheburayo ngaho kansimbire muri Malaki 3 soma Malakayi 3 harabaga ku murongo w'8 washamere ku murongo w'indwi reka mu murongo w'indwi uhereye mu bihe bya basogokuruza muhora mukebya mugata amabwirizwa yanje ntimuyitondere amabwirizwa yanje nimungaruke ko nande nzogaruka ko niko oraho nyene ngabavuze yamara muravuga muti tugaruka mu buryo ki mbega umuntu yogunga Imana ariko mwebwe mwarangunze yamara muravuga muti twakugunze ibiki mwangunze icacumi n'amashikanwa icacumi n'amashikanwa wa muvumo murawuvumwe kuko ihanga ryose igihugu cyose mandi majambo uko mungana mwangunze urakoze mu minota nk'ibiri gira icyo wakushira kuri iryo jambo dusoza okay mu minota nk'ibiri kubadukurikiye icyacumi nirwo rurimi rwonyine ushobora gukoresha kwereka Imana kuha agaciro k'ubuzima yaguhaye icyo ni ikintu cya mbere kuri jewe n'abandi babyumva gutyo mu kuri kwanjye nta bundi buryo jewe mfite bushobora kuvuga ko
ntagomba guha Imana icyacumi niba ashobora kwishyura imisoro ya leta. nacyo ni icyacumi se? Oya, imisoro ya leta ntabwo ari icyacumi, ariko iyo nkoreye leta ikuraho amafaranga yayo kandi akoresheje imbaraga zanjye. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga kugira ngo mbyuke nshobore no kujya hanze nkore response yanjye cyangwa se kwereka Imana kuyishimira mu byo nkora byose, nuko mfata icyacumi ku mafaranga yanjye, first fruit y'amafaranga nakoreye. Icyo nicyo cyonyine nshobora kwereka Imana ko nawe nyishimiye. Icyacumi utanga iyo ugenzuye ikora icyo ugitangira. Ibyo ntabwo ari akazi kanjye. Ntabwo waba ubuze ubwenge? Oya, ntabwo naba mbuze ubwenge. Ange-Michel uko abisubije nuko ukuri kwe kuvuga, ntabwo tumubureminga, ni ukuri kwe, ntacyo tubirenzaho. Yarayovye, Imana izamuyobora. Ari mu murongo muzima, tuzahurira mu ijuru. Wewe Ange, dusoza jewe wumvishe gute no muvandimwe uko yemera cyangwa wahindutse nawe oya brema, ahubwo jewe cyo nsenga Imana, Pastor John, Imana ishimwe ko twamenyanye, tugiye kandi nabonye atabana kure yahomba, tuzofata imyanya tuza turahura twige, duhuze tuje muri Bibiliya, twimba imirongo, kuko yahagaze ku murongo umwe gusa mu mwanya wose twavuze. Ego mvuga maraki gusa, maraki, kuko nibyo nivyazi, nibyo yigishijwe, nibyo amazi imyaka yigisha, n'abadukurikira abandi nico kibazo bafise benshi. Ariko reka mvuga ukuntu numvise ibifisha atarataro byo yuko Yesu yakoze. Yavuze ngo kigira 10 ngo batanga ngo cica, ico niki hari muri Bibiliya. Iki Yesu yatanze kimaze cica rimwe rizima. Ubu nyene mu kurangiza avuze ngo jewe ngo mushahara ntanga, mushahara mpabwa ngo muri company nkorera ngo arampemba, mwatanga ica 10 ngo niyo first fruits. Mu Kirundi n'ikinyarwanda first fruits ni umushuzo, umuganure, ni nk'ikintu ca mbere uronse. Deja arabivanze, heje kubivanga ikigira 10 n'umushuzo canke premise, kwa kumva igifaransa, bumva igifaransa ni ibintu bibiri bitandukanye. So harimo canga nyinshi aravanganya. Numvise ataratahura isezerano rya kera narishasha ko bitandukanye. Urumva arabivanga, yatanga yavuga yuko utegerezwa n'ikigira 10 atanga nta kiri muri Bibiliya. Ico yitongo aratanga, sinzi ko ari umwizigirwa 100% conscience yiwe ni umuzi wenye, niwe azagatima nama kiwe. Sinje sindi Yesu umenye ibiri mu mutima wiwe. Nta kigira 10 ica yigisha, nico bandi bigisha, nico benshi bagwanira ca maraki. Twasomye maraki ko yandikiwe, nawe nyine yabivuze kandi Imana ishimwe ko twagihurije ko yavuze maraki yandikiwe, igitabo candikiwe abatambyi, abahereza mu isezerano rya kera, candikirwa n'abarewe. No munsi nta barewe bahari, ntibakihari, barabubwiye ca Mose. Uno munsi twese muri Kristo turabahereze. Abapastori sabarewe. I Burundi hari abavuga bakunda gukoresha abapastori Bujumbura ngo sisi ni marewe. Ariko barigisha sisi ni marewe ngo twebwe turabarewe, we are Levites. It's a misunderstanding. Ni kudatahura ijambo rya Kristo. Naca wimagine abapastori nk'ijana bigisha nkuko baca bareza gutera ubwoba amashengero. Wabaje ikibazo gikomeye ati none wewe iyo utanze ico kigira 10 ntukene kumenya ico gikora. Yavuze ko afasha abakene. Bible iri Nouveau Testament isezerano rishasha turimo nyene riratwigisha gushigikira abakene n'abapfakazi no gufasha bene data. Ubu jewe sinobona wowe inosa ufise ingona canke John afise problem, afise amahera ngo ndabe hege ngo ivyo ntibibaho. Twese turafasha abantu, ndashigikira ibikorwa by'Imana, ndongo yishengero ngaha. Hari rindi riri mu Burundi, hari rindi riri muri Canada reka gutanga. Urumva ndafise inshuti n'abagenzi abavukanya, iyo ndabishoboye ndabikora, ntabishoboye ntabyo mbashoboye. Nivyo biri twigisha. Hari umukristo yicaye mu ntebe z'urusengero ahasengera, atega amatwi pasiteri we amwemera no kubaha bigomba birimwo. Yumva igihe cyose adakoze inshingano pasiteri yamusabye gukora, afite ubwoba bwo kwirukanwa mu rusengero, no mutima we kuba ari kondane, guhora yishinje yuko tatanze kimwe mu 10. Afite umutwaro yikoreye. Inama wamuha nk'uwo nimeze. Uwo muntu ganda mu umurongo umwe nabuze nti ibintu byose mvuga nkoresha Bibiliya biri ukwizira kw'abantu. Reka ndagusomera umurongo maze tukurankurikira. Gabagarati ya 5 umurongo wa mbere havuga gutya ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo.
nuko muhagarare mushikamye ntimukongere kuzingirwa no kwikorezwa umutwaro uremereye w'ubuja. urakoze. hari undi mukristo kubw'igitsure n'igitinyiro cy'urusengero arimwo yanga ko ibibazo vyavaho, hasigaye wa mukristo ugasanga keshi ahagurutse gukora kugira pasiteri amurebe bamushime bitamurimwo, yasohoka hanze imihigo yemeye kuzasohoza ikamunanira kuko ryari iterabwoba n'ubwoba kuko bamufatiranyije, agahora yishinja ko atujuje za nshingano, bikitwa ko ari umwuka. yaba ariko aramubwira ati kuki utasohoje ibyo bavuze kandi yavyemeye imbere y'abantu. Mu by'ukuri niba uvuga ko atari ihame gutanga cya 10, wewe ukavuga ko ari ihame ko ugomba kugitanga nk'umukristo ngo wuzuze za nshingano zose, ariko nyamara we ni mu kigari umuntu mwamufashije iki tusoza turangiza. Mpereye kuri wewe uyu muntu wamubwira iki? Uhereye kuri jewe ikintu nafasha abantu ni uwo muntu umeze uko, umuntu umeze gutyo nuko yakwisomera Bibiliya, yamara gusoma Bibiliya agakurikirana conviction y'Umwuka Wera, kuko Bibiliya ni itegeko nshinga ry'ijuru, nicyo tugomba gukurikiza mbere yuko dukurikiza yenda mu gihe tutagira article nimwe dukuramo ikimeze uko yakameje, ibisobanuro byacu ni ibyacu. Hanyuma Imana ishimwe kubera ko iyo uteze Imana amatwi irakuyobora. Hari uwanze gutanga icya 10 n'amaturo mu rusengero abihereza abantu bose aho bahuye, arabafasha akumva ari bwo buryo yahisemo. Ari mukuri cyangwa ari ni makosa? Oya, ari mukuri. Ntabwo ari mukuri. Agomba gukora iki? Icya 10 agomba kugitanga ahagaburirwa ibiryo byo mu mwuka. Igihe yaba atahafite akashaka. Abadukurikiye muri hamwe ko mugomba kuhashaka. Ikibazo ni cya kindi nyine. Ikibazo ni cya kindi nyine. Ntabwo wishyura restaurant utariramo. Ntabwo ibyo bintu. Urakoze. Ikibazo ni cya kindi gisa n'iki nari mubajije. Uyu muntu afite kwemera ibintu kuko ari mu rusengero runaka ariko yasohoka ntabisohoze. Umutima ugahora umubwira ati kubera iki yabohoka cyangwa yahigura bya yahize nubwo bitari ukuri babimutegetse. uraziga inose ariko navuze ko intwengeje ati ntabwo uri ha restaurant utariramwe. Deja ko ijambo rikomeye. Hari n'abahitamo gutekera iwabo batazajya muri bagatekera muhira aje muri restaurant. Urumva barahari. Ariko jeje no kwishura mwene data. Uwo muntu wakoresheje ngo akibaza ngo n'umwuka. Hari umwuka w'ubwoba, umwuka w'ubuja. Uburetwa mu Kinyarwanda bazaga ko mubyita esclavage. Hari umwuka uboshe ishengero kandi ugategwa n'abahagarara imbere ku gatuta aribo bigisha. Abantu baca basigara bakora ibintu kugira bababone kandi ntibatangiye ikira 10 nkuko bibiribwa. Mwene data kansubiremo mu kurangiza. Nta na hamwe Bible misezerano rishasha ntaho yigeza dusomera Pastor John. Ntaho yagumye muri Old Covenant. Umva yigisha Old Covenant, yigisha isezerano rya kera. Nouveau Testament ntigeza yisomamo na rimwe. Even one time na rimwe ntigeza havuga. Yagumye avuga nsetsa Maraki 3 niho yazungurutse. Soma Matayo 23 bari gushaka. Urumva? Ariko cyo navuga mugenda mwidegembye. Yavuze ikintu gikomeye ngo gutangana conviction y'umutima wawe kurongowe. Niko na Nouveau Testament yigisha zonshaka ko yigisha. Muri abikuri no ba 2 gishishene murongo w'indwi. Hava ngo umuntu wese atange mu mutima uko arongowe atabwoba canke igitsura kiri ku buzima bwiwe. Rero umuntu ahagarara imbere akubwira ngo uragowe uravumwa wamuvuma uravumwa, uyo muntu ntarahishurwa Kristo, ntashurwa Kristo yakoze, aracari mu buja kandi nawe nyene natanga nkuko biri byigisha mesezerano rya kera, which means yuko atigisha ukuri, ariko arazimiza abantu bari mu bwoba. Genda mubeho, genda live life in Christ, nimutange munezerewe, mushigikire bene data afise ibibazo. Kumba tuzogira ikiganiro kindi kireke ngenda tukwiye gushigikira abigisha ijambo ry'Imana, kuko benshi nabo nyine babaye mu bwoba, ntibabaye mu kwizera ko
Imana ari babesheje bibaza ngo nibwo yashumba babesheje Klotira ijambo rya nyuma utanga hari abashobora kugubaza nabo ibindi bibazo batananyuze muri commentaire ushobora kubahana nimero yawe umuntu yakwifashisha yego hari abantu muri ku murongo umwe uko mugomba kugitanga yego cyangwa bashobora no kukigutura da abamwe barira mu restaurant kaza reka yenda reka nsoza mbifurije umugisha abadukurikiye mwese aho muri ku mpande z'isi mu gihe tutaragira ubushobozi ubundi iyo abantu banenze itegeko nshinga bakora ibyo bita amendment bagashyiramo ayandi mabwiriza mu gihe tutaragira ubushobozi bwo guhindura Bibiliya ngo tugire indi mirongo itajyanye n'ibyo twifuza tuyikuremo dushyiremo iyindi mbifurije ko mwasoma Bibiliya uko imeze mwamara gusoma uko imeze mugakurikirana conviction y'umwuka wanyu mu gitero ry'Imana rikirimo rikora rikiri rizima amabwiriza yose mukayakurikiza Imana kabaho umugisha usoza ushobora no kubarangira aho bagukurikirana aho usanzwe wigishiriza bagakurikira igihe babumva banyuzwe nabo babohoka ya murakoze ndashimye Imana ubwa mbere ku kiganiro ciza kiryosha twagize ni kiganiro ciza kandi azi ko kiza gufasha bene data namwe ndabashima dutumi no gushima Pastor John ko yabaye open hari abantu baca bashavura bakarakara we ntiyarakaye which is good nanezerewe cyane naje ni cyane ndakora kiriyo mpamvu hama ikindi naco nagira mvuge mu kurangiza ni ibintu bibiri yagumye agarukana ku muntu ntango y'icigwa kandi si ubwa mbere ndavyumvise ibyo bintu ni ibintu maze imyaka nuko ibintu ndiko ndigisha maze imyaka 10 ndiko ndavyigisha ku mwaka wa 2010 so mesha cavuga ngo ujya ngo ntiyemere ngo isezerano rya kera nagira nkurikire ndabivuge ibi bintu ndavyeruye nkuko watanga ubivuga nemera Bibiliya kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa nyuma nta sezerano rimwe ntemera byose biri mu kuca kabiri waciye uvuga ubwirangirije ko ngo igihe ngubwirwa nshinga itarahingurwa ubagira amendment guhindura ibwizo nshingiro nko kujya mu Burundi babikoze mu Rwanda mu bihugu bitandukanye muri Uganda barabikoze kugira haba kongereza ibiringo byo gutora president biba biri mu bwizo nshingiro bavyumvikanye ko bakabihindura jewe siniko ndahindura Bibiliya ico nagenda ndakivuga ndagishimitse Bibiliya ndayemejana kwijana gusa nshaka ko Bibiliya yigishwa mu muco w'ico Bibiliya yigisha ico Bibiliya yigishije tucigisha uko tutongeye kudakuyeko kuko abigisha Bibiliya 10 nabo bavyigisha bishigikira numvirije mwene data yahagaze ku mirongo yo muri Maraki 3 gusa urumva muga najanye mu Baheburayo ndagenda mu Baroma ndazunguruka mu Galatiya kugira tuwaguke mu buryo bw'utahura rero bene data mugende musuzume ibyo twavuze murabe Bibiliya hamikini mukana mudusanga jeni ngaha mu gisagara ca Bedford ni Homba abadukeneye mushaka kwandikira bashaka kwandika muri Dallas Texas muri Amerika abadukeneye mushaka kwandikira Inosa mukanyandikira kuri Facebook ndiko Ange-Michel Muhayimana kuri YouTube mfite channel amazina yanje Ange-Michel Muhayimana Instagram hano hose hari social media ndahari rero abadukeneye mwasha gutwandikira tugahura bari muri Dallas cyane muri kano gace kacu tukanabishona kubibaza murakoze